Dangshen hadin kajingnya kendu kinong rap bat ke menteri ketenat karap karyang Dr. Amri Lengdo man penpaw ya kajing bat ki bala pensngau ru syaka halor kajing syaot kilo ki marap ya kaba ki lapan paru lengba ki lar pathai kubor. Henry Hashwa bakakan hun kinong rap lambat ke menteri kinet ya kendu ya CEM ke KHEDC na kalyang ke executive committee jong ke KHEDC mentakas ngi shi tarik nailar ar hajar arpusan hapo kajing lam jong chief executive member ba Shambor Lang Renja lambar u chairman ha kajing don lang ki EM ki lahiar hidala de shayau de lang kabadon hayau do kumba kalong menta kani kajing jurip da ka EC ka balaya lam da ka VPP ha KHEDC kadang yat syakmat hakabala sngo tho bakane ka jing jurep ka long ban sngo ban sngap na baro arliang ye ki jing ka bakinong rep bat kinong thet kila shem hayau ha hat ha ka jinga dia thet jongki ini semen kan cukup udan bamong ne udan bae tu ngim la banjir ni otam ang ne lai kilo kat ka jing yamon itrai kat mon ai kat ka jing yam jur lang ada menjur dingin tera te ka mon long haman bang ini thau sis thau kamu mangi ni tahu sedang kilo bawa ulok ni apa ya? Makan long fix untuk kita. Haban long hendak tok nak betul. Tak kata daun sih. Lihat. Yang kini lagi tahu ini usum kan udan 1 kilo. Tahu. Ada udan. Ini kena di tingkat hitam sisu. Hitam gram ni 1 gram ni kita ke. Saya kamu ada ini mai otam kata kamu ni tu nong tu bayu nong lalit hang ni ke. Lihat. Bila ni im ai ot rung im sim dubar hi im sim dubar kalong ka jinga menjur lang ke ada yang belakang kita pribadi itu apa tay ki ot te chi po kilo tebak kot tuan di plastik bro Asal kamu di kilo kan ni ngim julek jupor ni aku cuta tangim julek jupor kita pada PPI ni sim na ni kan prinsip ki ong bagi ni gerul kan kayu suami kita ban mental ni mah Pagkali na lihat ong mam ai ot kilo sul udan so ka tingin sa tu ni udan ai ni sim na ai ngim si di otam lai kilo kata kamu bajuat bapai kacok ka jinga pun atau pijit ni pun dia tengi ngilai yakut ni kita try mo ngilai yakut ba ong wei men tap be sob baro teng kijit tu juga ni ong kum no kidan gibre giboyak ni sai la kijit be kacit ni ot sura habis dia ong kum pa yang kedua ni kamde ba penyanyi ni ru penyanyi ni kini di sisa be karena biar dia tit sama peranan dia kadang bedengar kidan ki wei ki baso tho ki otam kai kini kita ni kisno kon ong yi kita rai kidan pat kita gibre gi ba kam snu jing long pat ki ot teng la sirang khai hang ne bro mar pa bahate suku tapi ni mar ikong bahate malah sebab ban komplain ulang komta ngadon tilek ranyi ngaru subu undan kinang rab ki ban long tik bar khot undan kinang tik balong tik bar khot kau lagi jong ki jing long ta ni lai kendu hayo teng ni ni la ki lagi post ni hayo ni Kita nak apa? Iya, lagu bersuara kita kita tinggi habat kita. berdi majiti Dia harus buat lagi dalam kita dia ot maklian. Kita ni lagu bersuara kita ada. Kita ni lah ot itu lamanya ot pun kita. Madadi mangia kita karu si ot kilo. Adin ada buat Kiat ini niru. Apa ikan? Tadi dia mana Kita niru. kuat kumno kaju kalau kiat kaju ni dan ot ring yo san kilo. Tingkat nak tai sam yo real ot real. Kalau baik jing betlang tu. Betlang nanti nanti benang rat. Rangi suju langi nampak kau sibuk minta kai ka pipi ot sibuk ot san tukar ot san he Wasan di sikit. te kamot kin ot den to ka na ayu je benar rek he Ada lagi ke? tuan na pi de pi along jero Ada siru kan yo kedor. Yo benang kador. Yo tengkal Jadi baiklah ya baik dapat kedor. Kamu dah lagi lak bentam nak istika pika ngila yo nong mengi. Rangin lak ya Yo baik. juga ini tengok kilo ini dah lalang pegang. Kenyo kamu kilo. dengan himsya ban ot yo tahu harum sama tu kami ya Ya cuma babar kecil. Baru di ada. Trere ni. long sino bisa supply ni mar Ya, teman ni mesin tekan ni, tetap tekan. Te ma ko mesti kri ten ma ngi ki nong rep pat la ngi ki nong rep ni wan bande ma ngi dom lingka dalai mer ngi umar ngi kap spesial ta kemut kin ot be 10 kilo na 10 pau 10 kilo kemut undan 10 spa ki be 10 kilo ma tengi ki nong rep tengi dum nong ngi melian ta ban ngin kap pat baru tu ba na uba jot
baret tu ngila ano ta kan ni ano baret ba pedang ba bahe de ngila jet nom tu pat ngilong ngidu nong nak mengi pat nong rap kan la daki at nak hakasi kilo hakasi paus kilo ngidu nong mengi de la dalong tham ngila jet ba tu mah kasong kum kinong rap hila daki dan pat ki ba namai dang kitep lang batu bojot kitep lang bo mutakan baret pan khat long ngi pat balale special ngidu nong nak mengi ladangi pat ngin lek kum turuk ngilong kum ngilek ban pat kinong khayi kawan dak kum ta te lolong nak la kinong khayi ki tu kin je ban par khat no ngi nong rap ken kide ban par khat no ngi nong rap ken te ngi ket ni mas special ki at ka ju te ni long ngidu nong nak mengi ke ngidu nong mengi ni hablo pe lang nong ti nong di Kamdam segi tiap rada berni dan kamdam semua tak nak ya indan ini berni dan itu lekan gram. Long katakin habannya ni kibah ya borok khajen mentangi ngithet man khar dan kamban ot kilo ro ngiling ngithet pan dan ot kamot yu pat khar bat kamot yu makasi kamtakin ni kwa ya katak ti sisa ngileng hadukan khar ngithet khap dong ot kilo to yu khau ngin mereka tan ot depan dong ot non depan kilo keberni unum ot ubah pun udah junga ubah bahar udah junga di sisanya dia penyak langkahnya barok kan ayo ma ngi ro nong rap ni tu nong wan rang tu sepadu nong ini yo lang ni makan Nak 10 kilo, 100 kilo. Nak 10 kilo, 100 kilo. Kan hanya rupa membatay yang ni. yung tip res Ia ada menurut pam tip. Lo pergi tiket ni haka sakan ni. Nak poin dia kita kilo isi sabaran. theo ya kakri Oh, nak ni kerja. Kau boleh kan? Kipelai tak saya di Umar kan bisa saya kan. Sampai kan yang ini kata lagi di IOT di sini IOT ni musim. Batay mah kita. Kamde nak kita. Kan ni kerja tiket ni. Macam ni kau. Kan ni kerja tiket ni kena dai. Kita kilo yang ni. Kamu ada kadang nyew kilo, nyew kilo. Kiot banyak kakri aku bagadan. Jujur ke kiot tan. Kiot kilo. Ni kerja ada kiot ya ka. Ya Ini mak. kakri ada. Batay batay. Long atam nak lang yung na so mungkin di subuh mo la akot menta naka dor naka sispa post atam lang sa kilo. Deh, tiket takkan dia kerja ni mah. Itu saya nak kerja semkan yang maju. Kemudian ada poin cuba ni posisi 4 kilo. Pelai yung so mungkin sa kilo ya kan. Oh, pelak saya ni. Saya tahu. Mak kiot ada bami. Apa minum dia? Ha? Buat omik dia kan tu. Sebelum nuklear nak tahu apa kat tu saya. Kan bapoi mesti berapa? Apa poin? Simak tanya kata. Nanti nak pergi orang ni kisah tak saya semkan cerut tak kerja. Ki hak tep nak away ke. Nak tak pada? Mata kisawat dia kan ni pak. Kat kebakia kan ni kiot. Tapi orang tak yang semkan tu yang kiot. Bisa otam ke 1 kilo nak kat no kat Kasong kat tu kebakia kan ni. Tak ang masuk yang bagi ni ekstra pak nau ni sah. Dia ni penting betul. Cuma jangan kan dia Kemular kan, kemular leh kan. sah. Yang kerja 4 kilo. Yang Patay, 4 kilo. Patay. Patay kilo kaya. Isa ot kumur ngingar ngintip te naman kad yang penduk pada banyak simar. Jadi bala yang penduk te lo kunta kan. Long pipi pat simar ini. Ya mengapa simar. Yang baru sikat tak baru hargai. Kentap ya uno. Long ni tengi ya kedan para pemni ke lari ki ai ot kilo tengi ot ai ot kilo tengi sola ya kador tengi tresim. Ni long kunta kan. So, mata yang ah. To kan ka kerja tak kesode memang aku. Yo sem yang jur balik ki atkin. Em song kan kan. Lalu bukan minta sau kau. Ha. Kalau ai ot lai kilo ni ot, ada ai ot tengi sola kador ni sini. Long pion nak ke bentar. Kiot beg, kiot lagi dah ngei dah mun ot deh. Kiot beg. Kiot beg nak ngei di sisi lai busan di kata sau kau. Tesan ni kan ni yo. Ni kebuan di kiot beg deh. Long ni kan bang apa cakap dia. Sibu nama. Kira ya penbaik wan jengok yang yo delang ni yo dejur apa ni duduk. Te
kejengwan jungi akan ka step hadin bagi lagi tentu akala pakai kubor ya ka jeng juki nongrap bagi hari kedua cakap sekolah jela bakal mi ru katuk ni kamat ka ba dei ru ka disosel ke jungi telan jungi akan ka step ya pemik nam ni ka jang ki em bak katuk kan ki MDC na yo ban jengok ban sutko kejengwan jungi ni om ban ni bangin sutko ya ka dau terai ya ka ka baki nongrap ki penpau ban sutko ban kenduk ya ki nong dia kan ni ka jaka dan yang kalian jungi wan hanget tan man ta itahi banyak sutko lang ya ke mar bahagi ni kejak sini nya kalian ka nya lagi juga aku mau pe ka yo hat na sakat ya meeting ya ka seng ni nongrap ban sutko kan bahai cucu ka baki ki angnot na ka benda ban pen bahai ka baki ki kwa tadi ka bang ya kenduk bagi nong yong ni lihat keren lu ya ki nongrap ki bandi ki jur ki jongki ba tunjuk ki nong thiet kaban kong kalap bang ilap kalong bah ke dia bat ki jur makum so sao bat kubi kadon ni kita ka jengot kilo ba kata ka jengot kilo hau so sao bat kubi ke dia bat kadon ka mutual understanding dia kadon ka jas sutu jumut apa ki nongrap bat ki nong thiet kita ka jeng sutu jumut kalong ba so sao bat kubi ki jur ki ba laban pot klot ti haba ki nongrap ki wan hande ki sayo tu jur ki thau ke kilo komot ki thau shoy ka kriak ka joki kadon kilo so dia kata yau jur pat yau sok bat yau kubi ki pesongdor kat kum kejung long jo umat ada de sok don ba kamput kendiat mulmala ki 8 kilo kat kum kata kajing pendek ke joki yau kubi ru kalau kum jo hinta nambar bau de umar balapan kloi hak je sujung bot jangki nong di ba kinong thiet 8 kilo kat kum kajing don jikta ki abnong nok ki ba kham sliu ki ma kana kade ka ba ngisyam ka e ka bagi cham ni ka kan bati kum kadon kajing sujung bot ye ki pat ki mar ko kajor kum kajor ma kajing 8 kilo kalong nengkong ya kakriak mo ya kakriak dan ki baket sispa kilo dan ki baket sispa 40 kilo kat kajing kakriak ke joki hadi mela dapat 8 kilo ya kakriak pat kadon kajing 8 ru saya ujur kemot ya kajar hadi mela dapat 8 kilo ya kakriak beli don kampak bat 8 saya ujur kai ke bana kilo nong khit ki ong kum ni mo nak mak ni kai ba ki nong khit ki ong ba ni thiet na ki nong rap sebuno 10 kilo thit lam samte thau bet 10 kilo nak dia nak lanjut kipat jadi khutia mungkin di kilo ar kilo lai kilo kum tar teman lah ka kilo baki dia ong nak di kilo menta haman baki dia menta kamla banlong baki cubiang baki tek ku jor undon baki tek kilo la bantam mo 30 gram dan 10 gram dekat mana poi kita ke 10 kilo kemuat ulah dunano tengton nak 10 kita di ke bawah ong kinok thiet gain dia nak kilang joki nong rap buki penpau ya katahi kadang kata kajian suatu jumpa apa yang joki tendai kidon kipor pat kiba apa yang ni ayone kidon kibri kiba suatu bagi dan ro kiba sem kabu kira apa suatu ni kinong rap bagi nong thiet kiba bha kajing long kiba suatu ya ka kasion jong nong rap ya don ita je pendek para joki tendai kidon pat ki basem kabu te kiba bot ki ada dai ban nak kasih 10 kilo ada 10 kilo ada umar ubah seniru ada 10 kilo tak ada keba kena kilang jongki nongrap bagian fit jong ni di halo kini keji snu gujongi kemal ong usi amatan nak kilang jongi kinsa 1k sang jongki nongrap kendai keba nyima abar ong ba angin pendu no ya keji 8 kilo kamla ban long kata mau kemungkin pendu 8 kilo ba sang kakiate don umar ubah seniru atau apa yang keji ke jongki nak kilang juga council gijing ya song perkat ha ba ya sesong perkat bah kini ka kam inda le bani abham de bangin sia semrai kirki dan kibu ong bak adon kata ka aja ke sebanum siap 4 kilo ndai bagi wan hang ni pat ni sotu ya ka jing bat ka jongki nong thit ka ju por bat tunjuk ju kinong rap ti ka majulong hi yo ki hat ke jongi yo ki hat ke jongi la kalong hason en kandong ka badon kap kalong ka jing jumut mo ka jing jumut apa yang unong di bat unong thit ada kata kadon di jumut apa yang jongki kanum dan su unong ka jing dan mereka ka wipat ka bang ngilap akan dikasih bang yang dia kelong ba kini kinong thiet ang dia kiong hakapor ba umdan upan kasi ye thiet han na udkhar pat udkhar umsa ba ot umsa hak thiet ba do san phau ba dia katanya sa kembong siam ni sesong nak kaliang jeng ka desa konsen ni sepek inwa kata balik kalong pertama matam ngisukan lumum mandi batang ngim sutu ha kadi ini em katanya sawat ni kata ni kalian session tu dia pakat bahate ka bangin pek yelle ya ka batam mo kam da pek sejak kemar ka ju kapor baki di jongi mo
kenya emlang kenya bailang dapat dikati kayo ka hati kadi dapat kaya bailang kadi kati tungi kadang dan pada ka jadi asina kemat ka liang coki dongdi dikinum tidu undai ini ko ahin jadi wat pe ni wan ni omban penwiat ino omban ya sya ino undai man pe mana kaju ginong rep baju kiri kaju kuat kenya emlang kai tadi kata Tengin kan baik jenis yang kemar jeng dukar ngemla abad kilo. Dan beli yang mar kasih abad kilo. Hatom ladi berkiliat try klik tagi bar jelang. Am kata kan ya sampai mano bodon putih balik am tate. Beli kerja kam ta. Ambong tinggi nongrep. Ni ot ya umar ni jur tang para khasi. Bo dukar pak mdo jikon. Mano bodon putih kata balik kerja kam ta nak ka konsil ka sampai benda akan dia kasa. Buat benda ki ke bodon putih baik kerja kalau kam ta ni saya kata betul yang pala abad kai. Lalu kata kata sedang jing wat ni aku sudi. Yang dia syang wah siap bang di session nak yang jadi katun ka isi mepek ka market mepek ya kai dia dia siap ya kata. Bangsan kalian gi nomor berapa iku ya minister karep karep mah. Tawa ila pun ba ikloy ban Thailand ka sponsor. Baik akran yang kata kaan bang, beda ni kot kilo. Kai ka nak kalian konsep. Kalau ada kata kaan mah kepala sina de ki isi je barim kata ka ai ban sya ban kilo. Hadia ba apa setak kira sina ki rules. Sina ki rules, ba ye kini ki rules nak kalian ka konsep kala fa sya ka state government. Kemajulung hika kapan jo ni ka state government. Jika syong ka state government kai ka skon jalan no kan menjur ya tak ki rule ki ba sina ka konsep. Ada kala menjur ada kala biang ya kata ka jimsna nak ka nak ka sesuatu seperti kami kata. Kadi ka ai basna nak kai si repeat kala biang. Wani gini jo ben dia tak kami gini jing. Masa ba kai si kala pek ya kata ba kala pha ka state masuk kala biang ti nak lang jong ngi pa yo mat pek hai kata la ka biang pat biang tada ka pat biang kin ton ki amen ban gin in option ta ka ding munjur ka so ka jala kai ka ka biang kata la ka pha ba di bangin amen ban bon fai ki rugin le ya kata. Kalau kasi turu aja ke menteri, kalau ada keluar bani Thailand atau ada diskusi keluar kan. Menuhi bab ka banyak tilang nak tak ba ka miat ki nograp mo. Iban nograp gidi ki bi jongi hi ka khai pati gidi ki bi jongi hiru. Ni nyatre ibat mendur ko. Kata ka jingya tilang ba ang ka state government nak kalian minister ni keluar be tilang kata nak tak ba ka miat ki bi jongi hiru.